Fadar Bernard lalu, ubala chatung kumu auxiliary bishop, lani u bishop sendrop ke jalan yang ba Shillong, unsyapan kentang ban bat ya kini kekam haka laipau tarik ulbear araja arpusan Hamadan Calvary Cathedral Parish lajumkra, kaban sedang naruk kepor shipau bejemen stem. Haba pentep ya kini haka arpusa tarik ulbear araja arpusan, ke Media Committee of the Episcopal Ordination lingba uba Bidarius Shilla, member por Father Gerald Kongji chairperson, kalau ong bau Father Bernard, udai ubala pen kentang lingdok sok belai haka laipau tarik uyayong araja Rio, ha parish like Lincoln. Ulalong uling do sendrop ha St. Paul's Parish upper Shillong House Nam Arajar Rio Arajar Nyo, u administrator ka Christ King College House Nam Arajar Pra, u prefect of studies ha St. Paul Apostolic School upper Shillong Ru Usnam Arajar Khandai Ru Usnam Arajar Khatsan, ulabat ka kam principal ka Divine Savior Higher Secondary School Lat Umkra House Nam Arajar Khan Rio, director ka Social Service Center Shillong Nadu Usnam Arajar Khanyo, Hadu Usnam Arajar Arpaway, u board member jong Caritas India, Nadu Usnam Arajar Arpaway hadus nam arja arpsau pat kumu parish priest ke Cathedral Parish lajumkra nadu usnam arja arpuar hadu menta. Yau Father Bernard lalu latung kumu Bishop Sendrop dau Pope Francis aka pratrik urempang arja arpusan baraka sengi ban kentang ya u haka jingbat ya kani kakam anya don lang do Apostolic Nuncio ni unong mikmat jong Pope Shari India bat Nepal umus Reverend Leopoldo Girelli. Nalor jong u anya dan langru da barok ki bishop jong ke North East India na ki khat santali ki jalan nyam ba ringkat ki lingdo ki riu nyam bat ki pat riu nget. Pada benar lalu de kuan bakhadu na ki khat waimut ki kuan jong kong wilai mai lalu bat diba Pius Brel Shabong bang kuai hadu bang play. Lakai ia ka khat riu tri Julai sia jar kandai spa nyu pun riu aga shinong lai lengkot is kasai del Sumekalia. Ki kadan puli ba ila pendap ke lungkumi. BA Honours in Political Science House Nam Khandai Spa Khandai, Bachelors of Education House Nam Arhajar Nyo, MA in Sociology House Nam Arhajar Khandai, but Postgraduate Diploma in Counseling House Nam Arhajar Khandai Rio. Nalor kini kijing pumi ulalong unong tau jirwai nem, but bit unong tokot, but ulapan miru katukan netili ki film khasi kum sinshar kajot, but hatu shano kan yalam. Kumu soblay lingdo ajong kabalang pan, lapan kentang lingdo ayu haka lai pauterik uyayong arhajan riu haparish lai lengkot. Hadin kejing pen kentang lingdo ayu lai yu bantri kini kikam. Ulatri kum ulingdo sendrop ha St. Paul's Parish upper Shillong House Nam arhajar riu bat arhajan nyo. Ha kumu administrator ha Christ King College House Nam arhajar pra. Prefect of studies ha St. Paul's Apostolic School of Shillong nadu usnam arhajar Khandai adu arhajar Khatsan. U principal ke Divine Savior High Secondary School Laitumkra House Nam arhajar Khan Rio. U director ke Social Service Center Shillong nadu arhajar Khanyo adu arhajar Arpuway. U board member jong ke Caritas India nadu usnam arhajar Arpuway adu usnam arhajar Arpusau. Parish priest jong ke Cathedral Parish Laitumkra nadu usnam arhajar Arpuar adu menta, but Chancellor ke jalan yang ba Shillong ru adu menta. Baba kuai Pope Francis ulatung yo Father Bernard lalu banlong auxiliary bishop jong ke jalan yang ba Shillong haka pratrik urempang menta usnam arhajar Arpusan. Ki kentin imsni jong kumulung do kilom ki bakarmen hautrai kin sayo bor thumai Isaiah Saupo like away. Kajing penkentang bishop yu kan salong hak life rotary ulber arhajar Arpusan Hamadan Calvary Cathedral Parish Laitumkra. Kamas bakoi kan sedang hakapor shipau bejemen step. Pat hakapor shibaje shiteng nos high snipat kan sedang kajimani sakramen pat hadian kata endan ke program le buram balengkot yo bishop thmai. Hakasni penkentang bishop yo Father Bernard lalu in sedang rengkat u Apostolic Nuncio ni unong mikmat jong Pope Francis Shari India ban Nepal umus Reverend Leopoldo Girelli na lo jong u kinsadon langru baro ki bishop jong North East India na ki khatsan tali ki jelanyam ban na ki we ki jelanyam jong ke India rengkat bat bun kilindo kirumnyam bat ki parabangai hakatai kesni nadu ko por mas bakoi bat ki we ki program and peni live haka YouTube channel jong ke Saskam Don Bosco Media Network. Kajika pa di parabangai bawan syakani kajimpen kentang bishop yau Reverend Father Bernard lalu
bakin wan rahi lagi jong ki jasong man like ke shatngan ama bakadai ke sni utrai bat bun ki dukan bam kin khang ha kate ke sni iker padru ya baro ki pai rumai ki wan shakani ke program ban nombret pathare ki kot kisla bat ki bilorum hadin bakil ada pendan kameti hinrei ban bread iki tang haki jaga bat ki polo kiro balabu kerpang kenang bat ki jaga kin mam ki bakoi bat kamai marian kan kemen nabar bagi kami lenti ban bun ki pai rumai naga jalan yang Shillong nong stoing bat ki wei ki jaga bawan nabaro ka jalla shitai lam mingi ka paris lai tum krak lapan bai yakini ki jaga yang kali kumni hero baro ki kali ki bawan na thain juai bat ki wei ki jaga ki bawan na ka ju kusuro kin penyeng ki kali jungki hamadan nong thumai Hasan Edmund School bat college campus Holy Cross Brookdene Campus, Shillong na kusurok banlay Sheffield Garden, Hadan Bosco Technical School like Kra, Hadan Bosco Mini Stadium like Kra, HSTC Campus Anton Hall like Kra, St. Mary's Campus, St. Margaret's Campus, Nirmali Convent, Holy Cross Convent, but Christ King College, Baro Akini Kijaka Kidan Halak Kra, but Shillong jang kusurok banlay Shaka Jakayang Kali. Ha Akor Colony Bacha Disen Baroki Kali bawan na Time West Khasi Hills Bad na Ribhoy tin Penyeng Shillong na kusurok All India Radio Shillong kusurok Lowell Shimer Shillong kusurok Hyder Park Lenter Shadow 7 Set School Shillong kusurok ba NH Habari Point Shillong kusurok Naim Boss Office Shadow MPSC Office Kajakayang Kali ha Loreto School Nadine ke Christ King College, Hopkinson Road, Bat Hamadan Malki. Ni kerpat ya ki parabagai, ki banwan syakani ke program Kentang Bishop. Banyak husiari ki kali jongki, kiarna ke basimpas kerki, ban ladalong ke bala, mi dan kamkloy, ban lai ke poi kerki. Habatin, pej bahagi ki shop, ke shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya